Yo, my bro, man, kijk terug en ik check ja, like het was een mooie journey, you know. En ik wil baie dankie zeggen voor allemaal wie supported. Maar ik het like iets om jullie te zeggen, man. Ik weet niet hoe om bij die woorden uit te komen, maar omdat ik jullie baie respect, even check, ik ga naar mijn woorden beat doen. Hoe jullie zelf verstaan, woorden. Van die dalaf my shit. Salut ja, weet jy wat die Bluetooth radio station is? Kan nie glo dat ons vir 10 jaar station is. Craziness, toe al sê is van die dalaf. Toe praat jy van 'n laaitjie wat binne in my huis sit, wat pyn ervaar en dan begin te skryf voor dit. Hy is te skaam om met uit te sit. Hy kry sy kaas, begin te trek en skuif van dit. Tydens dit chance en dan uiteindelik is ek hier nog oor my te spit. Die way jy maat, jy trap en die way jy spit. Die way hy seker in 'n wys moet sit. Hier is jou bro, maar weet dat jy die greatest is. Ek onthou hy tyd toe ek klein nog is. Onthou jy toe jy HP breken is. Jy en boeties wat jou getuies is. Wat boeties zijn en onthou ons ligduim vir dit. Toe die squad opgebreek het. Dankie vir die feit dat jy nog probeer het. Dankie vir die feit dat jy nie opgegeer het. Van is dit jou wat ons nog toegang tot die deur het. Jy het het uitgemaakt, but most important, hoe jy gemaakt. Toe jy gesê dat jy gaan aangaan met wat jy maak. Ek sê dankie dat jy besluit op maak. En ek kom geen meer respect. Salut ja, Vibra en die Honda V-Tech. Vibra met die chain om zijn nek. Vibra met die langere bestanden in zijn vest. Hoe's dit? Mr. Freck ziek. Voor MC omdat ik tweetalig in rap. Ik zeg, how can a man forget? 7 met bezit voor PE op je map. Ik zeg Karel is een wet. R.I.P. Junant, jij is in de bitte plek. Jackie, Jellis, Bosses in ons wet. Hij is fix. Jelle laat ons mensen lekker voelen in ons plek. Van al het ons niks. Dan is het niks. Zet je handen in die lucht. Van ons is terug. Ja, nee, ons is terug. Ja, nee, ons is terug. Ja, nee, ons is terug. Homie bij terug. Homie bij terug. Homie bij terug. Homie bij terug.